Dobro, evo došao je taj slični trenutak. Ali nema na svih. Kako je? Jelena i Emina. Kog briga. Nakon dugih mjeseci i pol dana druženja, napokon sam vas riješio. Bili ste sjajni, baš ste bili ste dobra škola i svi ste mi do jednog prirasli na neki način. Stvarno, zbližio sam se sa mnogima od vas i nadam se kao što smo skupi tamo i Hoćemo još inicijacije i da ćete bili ostati dalje tu i družiti se. Pa ćete biti zove na dva jednuta, jedan je sad od vikend na Jamu Mane. To je vodi Rakovac.